Yaman. Nanita mong tap.
Ay, napatay yung ilaw. Lemon po? Lemon. Ha? Salt only. Tama na po. Barbecue flavor. Lemon. Nabalot? May tawag yung biya yan. Rapid pa naman ako. Para pag-inisip ko ba ito?
malipitan din, may-ari ka. Hanggang palipitan ko no. Ayun o. Oh, tinap lang. Street food in Philippines. Oh, anong ulam mo? Okay, ulam. Wala kang laing? Begisan. Oh, sweet and sour bola-bola, sepo egg, chicken curry, bopis, Bicol Express, pinakbet, sisig, menudo, paksiw lechon, and kilawid. All this Filipino food. Manyaman, masarap, mura. Nanong ulam mo? This one, fresh, chicken curry, sisig, Ang bula daw. ambula, okay. Ambula dyan. Adwa, ambula. Sisig ka ba? Meron ito, sisig. Sisig na. Okay, yeah, ambula. Ambula, oh. Adwa. Okay, oh. Ikain mo na. Self-service. Self-service. Sa akin lang to ha. Sa iba hindi self-service. Manyaman, murang-mura. Malinis. Nila dahil basta kapangpangan. Manyaman. Basta't Kapampangan, malago. Ang taita. Ano ito? Manyaman, malago. Ano na? Okay. Ano pa? Ayan, Bopis. Okay. Ini kaya nanita mong toppings. Okay. Kutsara. Ito na kutsara mo. Lagay kaya? Yan o. Student meal. Okay? Dito na, pag weekdays. Thank you, sir. Kailan ba yun? Kailan tsaka...
tatlo, be. Viral kayo. Viral. Sana all. Trending ka naman. Magkano? Magkano ata? Sige, isa din. Iwalay na lang natin. Sige, mamaya na lang. Mamaya ako na. Isang pusik na saka 360. Ilabay. Dalawang kwek-kwek, tsaka yung ano. Dala mo na. Ay, hindi ko alam. Saan napunta? Dala mo yan. Ay, naman. Naman. Kala ko nakalimutan eh. Kala ko nawala. Nay. Nilibre ako ni Buboy niyan. Ay, Waldo. Binti na yan. Salamat. Sa baby lang. Ay na, saguro ng ano, yun lang.
The real people